I saw the Lord seated on his throne. His clothes were glory and exalted high. The train of his robe. Ayibonge Nkosi Butvusi. Ngilalele ubrother Enigma. Thank you man of God for ukusilethela abantu abanjena because iChris ithathe emva kwakho after the twins rejected him. So this is Kagumbi, the gospel singer or the worshipper. If you go to YouTube and then you will find Kagumbi or on TikTok the Kagumbi. Yes. Hey. Ya kubukeka sengazuthi bazalwane lento le gospel ekhulunywa ubrother Enigma igospel endala. Ngiyafisa umhlaba wonke futhi qhubekani bazalwane ni spread because uNkulunkulu ngifile sengazuthi uyasikhumbuza ukuthi kahle kahle ubani, who is God exactly. There is a song engikhiphile ethi you are holy. Yabona, when you sing out of understanding of what is holiness. What is a holiness? Ngibone kahle kule testimony ka Enigma noma abantu bengahlekisa ngaye kodwa into engiyithandile kuyena uNkulunkulu he told him ukuthi bazohleka and noma ungayababona abanye basebasaluni balungisa inwele and then sibefaka i-audio okanye umsindo wakhe oshoyo ukuthi lezi nwele akusize ezakhosi yami. When I accepted Jesus kwi-early age yami ngiyingane ku-Sunday school, ibandla engiphenduke kulona besinga-relax, besingayidokotela noma kutetelwe ekhaya sitshelwe kahle ukuthi madlala ibhola esikoleni kuthiwe yabo nje badlala ibhola make nephuka sizofaka iplang sifake intambo sinigige nizinibe right umlenze okanye ingalo leyo elbow ephumelele. Izinwele nje besazi ukuthi asiyifaki, angikhulumi phela ngeweave sasiyibona njengento distance and then uyibona ukuthi ngempela uyamdelela nje uNkulunkulu makuthiwa ufaka yona. Sithina sikhuluma nge-relax Butvusi, relax ukurelax inwele uyishintshe ukuthi besingakwenzi lokho sakhula ukugqoka indlela esigqoka ngayo besingayigqoka izinto eziveza imfasa besigcina esikoleni kuphela ukuthi sivezeni le amadolo esikoleni kodwa nje masibuye ekhaya izinto beyishanyela igceke igate ezinde sithwala ekhanda. Ivangeli lethu lahamba la spreadeka lahamba la isosha nguve kumanje nje sisaphila leyo. Ngicela ukutshela into eButvusi sesiba maybe mangathi siba 10 ngabe ngisho ama members amaningi mina omncane ebandleni nginogogo and nami angisekho omncane because if usunomnyaka o39 40 usumdala lapho sengisho ukuthi mina the youngest one ebandleni because abantu bayabaleka because they can't tolerate noma they can't stand for this holiness esikhulumayo. So in other words, man of God, ngiqonda ukuthi iqhube into ka Enigma mina ngibuke njengoNkulunkulu ezongikhumbuza because when you grew up besingazi namhlanje sesinawo ama medical aid izinto ade sazi kahle ukuthi sina singene nje kwadokotela ungazi nokuthi uzongena uthi ufunani because uNkulunkulu wakho utshelile ukuthi asikho nesodi isifo esimhlulayo. Wazi ukuthi esaluni ubuzothi wenza noma besigezele ekhaya nje inwele zethu uyibambele lawo magodo okanye uma wakho akubambele umqhino lowo. So uma ufuna leso sinuphe esihle bakhona abantu ade betalented emakhaya besiluke sibe right emakhaya besingayazi nje indaba esaluni. So when you grow up and then uyasebenza usuqala ukuba nama medical aid usuqala usungena esaluni izinto ade singazi. Mina ngithi ngiyaphenduka
ngiyaphenduka nami ngithi ngiyaphenduka. I'm a gospel singer now. Ngiyabuka i-challenge ngiyafika kuyona actually I grew up in a church ngiyi-worshipper, and then now I decided to record ukuthi ngifuna ukuthi mangifa ngishiye into uNkulunkulu angipha yona, because ukufunda lokho esiyikho njengamanje akukona saphiwa khona sikuthole ngenxa yama degrees lasinawo, kodwa nje i-worship yona uNkulunkulu into anginikeza yona ngene endlini yakhe. So ngase ngiyadecide ukuthi no man, ngiyabuka le industry ukuthi ngiyakhumbula nje ngiyorecorda. Hayi ngoba ngangithanda ukuthi uvusa ukuhamba ngiyokwenza i-makeup, vele sengizwile ukhuluma amadlala, ngicabanga ukuthi uyamazi uMamadlala ufisa kuphi oshumayelayo, evela athi udakalo ifebe asho i-makeup athi udakalo ifebe. Ngivele nami ngizwe ngiyinyanya, kodwa nje ngicela ukutshela ukuthi lapha phandle asicelwa abawubuzwa nokuthi uyayenza i-makeup, bebone ukuthi nje a lady like you deserve a makeup. Bazove bethi nje i-makeup njalo uma uqeda lapha iroko lakho ngemsurukhethile, and then ngisiya lapha na kwi-makeup. So in order for you ukuthi uperforme fanele ube ne-makeup, ube muhle phela ubonakale. Siyakukhulekela onke lawo ma-challenges. Christian, mina ngibona ensukwini esiphila kuzo uNkulunkulu uyasithanda. Mina ungithatha back ungibuyisela evangelini lasekhaya vele. Ukudlala ibhola nje besasitshelwa thina ngoba de sengishilo ukuthi bebekutshela kahle thina sesihamba siyovuma izono made dlala ibhola esikoleni, ungazange ubone umuntu uphiwe ukuthi ngizofakaza ngithini. Before ume phambili epulpit yofakaza fanele uqale ucela umama othile usho ukuthi mina ade sengiwile esikoleni ngasakholwa ngakhahle ngadlala ibhola nami ngibona abangani bakuthandazele ukuthi uphinde ufakaza lapho kuthiwa cibo sathana uphinde ume phambili ukuthi ngiyakhuleka abazalwane, mina bengidlala ibhola ngiyalingeka. Awuthi abazalwane bazothi amen amen, bazosukuma futhi mase kuyithuba labo abantu abadala bangiyala bathi lento ukuthi nidlale namabhola mase niphuka sizobeka iplango sibekele intambo senigige ngako besibhedlela uyofa ukhonkolo wasesibhedlela ukhonkolo ungeni la ebandleni. Kufika abantu eBuduvusi bezokhulekela besuka khona lapha eMagoli lapha esihlala khona noma sengihlala la eGoli manje beze le kwaNongoma emakhaya. Ivangeli lasekhaya indlela ebeyade li-purified ngayo kuvunywa izono ungekume ubungcwele uma sithi you are holy. My song ethi you are holy, yabona mangithi you are holy Lord, I saw the Lord seated on his throne, his clothes were glory. Mangisho njalo ngempela ayikho into yakuthi uthi ubhuti ekunima mayekhuluma athi uma immediately when you accept Christ as your personal savior uthi kuphuma ingubo yomuntu omdala ngene entshe uthi awuzigqokisi iyengenela yona. This God is holy. This God is holy. Bazalwane singadlali. Yabona mina ngithi uNkulunkulu uzoqoqa bakhe one day. Khona into engifuna futhi ukuyifakazela kulezi zinto ayisho, ayikho into engamanga yento ayishoyo. Ngelinye ilanga uthi uNkulunkulu uzobuya azolanda ibandla lakhe, usho njalo brother Ekunima. One day uma ngibona amabandla indlela enza ngayo kaKristu, especially kaKristu asindisiwe athi ngamabborn again Christian, ngibona nje indlela enza ngayo abafundisi bayathwala, abafuna ibandla ligcwale, abanye bavuma izono bayayishiya leyo nto bayasho ukuthi hayi thina besithwalisa abantu kanjani bra izinto eziningi nje abayishoyo uSimos. One day I was in a bathroom and then ngiyageza ngilungiselela enkonzweni ngikhathazekile ngiphuma kwi-fasting ngithi uNkulunkulu yini ibandla lakho, ngibuka nje ukuthi nebandla engikulo liyaphela. Abantu abadala sebayashona vele bano-70 bayashona, abantu abasha noma bephenduka bayabaleka bongena kulamabandla alula. Ngisele mina nogogo ngisele namakhehla nje futhi ngebandla liphinde lingabi nansimbi, yabona ama-keyboard ukuthi phela linandise libize nabantu. Kube nje ubone ukuthi nje I'm in a desert place. Bese ngiyakhulela ngithi Nkosi yini ibandla lakho. It was like uNkulunkulu uyangizwa vele weza. Ongathi ngikhuluma nomuntu wavela athi ibandla uwe. Wathi ibandla uwe ibandla. Wathi ungalindi ukuthi ibandla. Nkosi Jesu. Thank you Jesus. I will never forget that testimony. I will never forget that revelation. Ngafika ifakaza enkonzweni ngathi mina inkosi izobuya bazalwane izolanda ibandla layo.
and ungayitsheli ukuthi nonke ngoba nila niyahamba kanye nenkosi. Inkosi izolanda ibandla la, whether umuntu uyi-1 but uvusi uthi uEkunima, yes, this message is not for everyone, but this message is for selected people abazoyilalela. I'm repenting. So ukhulumile lo bhuti lona. I thank God for him. I thank God this is a servant from a messenger kaNkulunkulu le ekhulume, yazi wakwakhuluma nangonodoli. Thina sikhule ebandleni kufakaza kuthiwa ungathengeli ingane unodoli lokhu ngopopayi ukuthi ingane uyifundisa ukuthi ibe nengane. Sifundiswa bazalwane, ayikho into entsha eshiyo ubrother Ekunima. Sifundisa ukuthi ngadlala izindlu kubo baba noma nifundisana imijolo. Siphila ivangeli lobungcwele. Like laba khona ivangeli lobungcwele. Like laba khona ivangeli lobungcwele. Inkosi sibuyisela back ukuthi kahle kahle sengizobuya ake ngikhumbuze ukuthi mina kahle kahle ngikhonzwa kanjani. Ngiyathandwa mina ngingubaba.